samu mayamama samu taramukse chawgra chawgra samu taramukse thori pisa pisa pikna makhong du kiragane ama thadatana men tana sarik sa leibaduda foreigners khara tourist oina manipur da lakpa samda da lakpa paisal limyam ji lakpa da uraba ada moina ngakchan kainu ni samu chu yam chawsibu pikaba thori jina pullaga moi makhongna talak kawda tattoini na thadattabida mapan ga thoktadana thori na kirebane leirido aduda ngaktana sagi mahut mobu yokpa mapu da hangeba karino samu singsibu thori pikraba ji makhongna kawdana thadattadana asida thori na pullamane na pharaga thamba yari siboina ada na sai khoi gi honorable education minister na haramado noidane personal discipline ga na haramado self discipline aina khanjabada at least yamdrabada noi class 10 hek pass toraba 11 12 tamagadi personal philosophy ma hana thammoba ko you have to draw your personal philosophy ko say Indian constitution ji tholo phaktok bada preamble da haidra we the people of India having solemnly to resolve India is constitute sovereign democratic republic socialism secularism adugi sovereign democratic and hariba ngasai secularism ga hariba socialism ga hariba sigi philosophies da neba India lebanga ise democracy haibaduna ni vote ka tawris ko republic haibaduna ni thopa andres secularism haibaduna ni dharma loi chappa yari singse adumaina magi political philosophy dugi matung inna policy implementation policy semize sida loi tawris maina isagi personal philosophy ma thamo adugi personal philosophy du semba matam daneba asagi honorable education mantri na habiramido personal disciplines na loi nga ga puduineba personal philosophy semba is kamai semni asa habigre ko ma yamna phangba adu toba da toba loi tokho aigi afaba habit ama leiba satra satri hana oina ba hono good habit dugi manung dane loi yaura aneba lari haibu su yaura kani lari pa ba su loi yaura aneba lari pa ba tamang toroga sagi good habit dugi khandraga di phataba aduna good habit si phadana leina ba si khonna ba se ngallingai dagi sum yaugradi nang sagi thori macha ma pullaga sum leiba dumana ne hayeng ahalor bawa self discipline duna nang se sustain toroga sum pubada personality te ju henka kani you will be little bit different from other god 21st century ke agenda je na singi I have to be little bit different from others wangang sangang da sagi soft skill do communication skills je adagi mi loina bada oja singa loina bada imai pa ge loina bada ke bada ko mayam di khara tongan ba something different si noi gi agenda oigadabani aduni asai akoi honorable education mantri na takpirami do sai matang sida ina thamningbam lai ko noida koi gi ngasi se ina sum yengjabada akoi je larik tamak tabadung toriba laik pudi dum tamma ko laik tam dabaga chap manari akoi je laik ti pari ko pa dabaga chap manari aduna ne akoi sigadoba kuidraba sai trang ngam tang hairaba tumagi sai ahum khaidokraba sai trying to ding aisilakpa khoina noigi diet lodna wari sabyam chatlise karigi noida akoi je larik tam dabadona tawriba ai adugi maram haige noida munna tawba education nei je ngallingai da yam ngallingai da ko bc gi wari ni aduda r ahumna represent tawi ko Plato, Socrates, Aristotle mogi matamna haibadi reading writing arithmetic Greek tadi angkazi arithmetic hai ko arhom ji represent hoiba iba paba angka haibado lai haiba ko ado in course of century by centuries ko chahi cha kyam horo matung da mo arhom ji mu change towi kamain toroke da ahan by arjina ne refinement aisi larik tambagi teaching learning process to lairadi as an actor I want the yariba hold this bad habit myamse chumthokpa ising phatabado filter da hapaga chumthokpa do minus semdok bangam neba refinement ko self criticism leiba afaba mo ena refinement
adagi anisuba arjina ne reformation ko aigi imung da phattaba le ju semdokpa aigi laikai da phattaba le ju semdokpa namjaradi laipak ki oina semdokpa yawba that is reform torokpa reformation ko akon bagi arjina resourcefulness adumain to gedin nang matik yam chaw hai baka kang gi tumit ki uche ki waya gi labuk ki lamha gi pa ga da basi pan pa da paw hai nang na general line chat ke ha dina pan pa da basu ya re ba ko muna taw ko india gi oina nearly 4000 mnc operate to be india in india more than 4000 multinational corporations are operating in India. The North East di sangdri sanga kadai ngai leiram. Mui da thabak to boise government service to bodigi hen tolop chawdui ni ko. Aduga India da professional course hai 1747 leave. Noizu si mayam jigi chokri amadi lobu yai dana ko. Tijigi satri di si chokri lobu ji komju kom ne khale. Because in comparison with other students, you are very competent. Madam, the waza phabang atalay binina. Ay say mantri diagram. Sige school ji mo waza phabalay ba later bani transfer to wino. Ako'y director to home ni. Aduna sige sida chokri du loger di. If you want to watch any picture, you know, any cinema, you have to have a very good chair. Chokri yama din na occupy to the way ba. That is why ticket kak tam ne ba. Ticket tu kamay kak to ino ba. Ticket pu phangadi chokri phange, chokri deu phamadi cinema yenge natra. MNC oisnu adai hold this professional course oisnu nangi chokri yama munba thedongna ludeng khali ticket matam chana kahuradi. Ticket matam chana kak budune ba lari men tana phajana pa ba hais. Chumdra Hey, ang offer the queue the left na ticket loyam dai the pareng humanga chi toroga ticket loy gre har peri tor thoki du na tam ha nungsa saring da sajik pho hai gumna matam lering da lari gam pa ho ba ko maroi na 11 ki takat na pa ya re ko 12 ki na heta men man ta da ki ngori pari lari ta pa bai mong du ko ha chat pa bo lari hai phim pa ya matam lerek tre kan hono ko ay kanjabada soidana ngamne na khali aduna sigi aina hoji hariba education gi interpretation sidana modern da dina h4 no weba that is h4 an bhai sina head ani su bhai sina her ahum su bhai sina hen mari su bhai sina hell noi myam bu si krai da leidoino kok ta yawro gyam du thamoi da la aduga thabak oina khuna tawro adugi damak na sapho gai bane lai tambaje ngalingagi nursery tambadagi early to bed early to rise make men's healthy wealthy well in sipa bola nong da ju ngan nogate nong da ju ngan tumdi chumra that is in your head but it's not come to heart and not put into practice by your hand at all chumdra imai pa mina ubalai ni moigi seba tawuna punsi matolongani para phai naiti hanjan jipa pui imai pana pokon siwam bodyati adu what is the meaning of applied education ka what is the meaning of the modern interpretation of education ka adu ne like tandri aisi like the yariba idea me amsi noina pisak pinge degi class 12 your boys the phangi ba idea me amsi yam grapuni ba idea mane ina khunbe yai idea mane igi personality je angak pada buchap to gi yai ba ado idea me am du loid ari am du mang la ga di larik tamibra tamdabra ba wang am laktra aduna aina haizari je atina teba idea phangba me am do thabak oina ontho oba masagi personal philosophy je same ne bane ba cinema yengiba lila yengiba novel pariba uzaji na ngangba munna tariba akhangai na ngangba munna ga tari je nangi personal philosophy je same ne bane ba ko adu semo ngan haugat ke ngan tumge imai pagi seba phajana toge ipu bo ibok lerega di lu na toge aduga laikai gi kari gi khara concern oige laik matam chana nongmada suklep leptana pung adu ina paga da pung sing di page adagi di phatta sinjak charoi
ke na nana taru na lege kai se apa ba habit mane apa habit to nangi personal philosophy oi duine ba ada mari da hogat ke na alarm thamaga tre hinga to la umthala tumjalaga di alarm tham dru sai nangi personal discipline du le di heta hogal to ne phuk launa ko aduna masagi personal philosophy du personal discipline du na illaga puro adu kandu da self confidence sam wang kani ko self confidence wangi ngai nang yam hena sum phagalakani kaino da nangonda ne superiority complex se dum leine ba inferiority leiroi ba aduna nangna lorak ba nangi decision do self decision do always constructive oine ba simi gi personality gi khwaidi maru ba area amane ba ko ai masi noi soidana leibi gane na khali aduna mathang da ina mu thamning sina ya maroi na ina thamning se noi gi larik pa ba se ai nga sai larik pa ba su khara chum na pa hamning hai se atagi na te ko question le pangang me amje hange ba noi gi english ki pick khaba larik macha do kana ne ibno ko athar yaw dabra publisher kana no edition kya subno karam ba sai de phongi page kya pali contents ta kari yawi hangba khumba ngam yaw du chumdra khumba ngam yaw du ado nang na lai listing am par de dum da khang de kari lai pari kamai ha du karai de nang na reference pi doino aduna lai pa bi chumna pa na bagi wakhal lon ji lai bu chumi naran din noi gi nate ko akhoi oja ba khoina mama ba ba khoina tak ta bagi ni ko aduna lai pa bagi formula ma lai masim katang haira magai loisin ge ko SQRRR khang bu yaw mani mayam ma ko khang da bu yaw ngani sum ai share to ge ba an bagi S sina S stand for survey ha ba ko larisi pa ba ta survey ham tok thu ai je hai bu du ko kanana ibno ko thar yaw dabra publisher kanano edition kya subno karam ba sai da phongi page kya contents da kari yawi ga se loi hana survey tok tho ba adu pok da leira matung da lai parak to ni ko adu nang lai lising of ba ge ba loi khang ne ba adu di kyam nungai ni nang heng a lor ga maram di knowledge ai do dum si ba da bo adum mana khoi gi krai tare mi wona samdo bu du ne mai sak te hai ne ba adu nang won da kayam thi nu ngai ne du yong ba khang da sakhadi like lising am par ju kan kana roi ba ko adu survey to ba ani si ba se sina Q stand for question ka noi wahang hangdre ba larik ki unit loi pa da wahang yaw bu du ozana pakhum pire pakhum du nan na computer da namthwe angang sing na loi chimba pure lai te yor ba mayam du chimba bu bangang de loi pure koma bu chita da na parikha da hang pa de ire ada poisa lepa ga di kari kana ri ge ba nangi wahang di kai sakha ke where is your question ka without your question itself self study do that is not beyond the question self study yaw do ne ba question do dra dia ngasi jaina noi wahang hangdre ha bagi maram di satra jing da nungai bi am thing ne ba khoi sai doctor na jung du wari mayam libi ko noi thazaroi mama ji yendem yon bu ko masa nu pa do noi ji ki motor cycle mayam thongri ba khoi gi nor ka do il finger do leibi yo ni ngai to mi lei da gadi thang thagali ni makru ka thakani ai gi imaji yendem yon da hangam yon da khwai man gi bazar machi im da police na tana da no mu chara no gun na bagi pot yon jari ba imas da ina adu layu na haini na hai ji wangang da bai ne ma wangang amadi why we are facing the problem of poverty means shortage of income adu di income je kamai hengan ni du ne mana khang do ji wangang amadi ai ga ise ga pakhang lai sai phare kai do bugi imalu khra bi gi mateng pa ga sen hene income lang na ba honroi do no na mana ye loidana adagi di jitna khabar yon gera laitam halak padana ke kai puraga tukalam thamam laitam lak padani yirum puraga restaurant thanam di mui mun ngai ro it is happening in China hoji anuba education di interpretation da ain gi manung da paisa khwai digi tan ba hai ba mi du educated ko ge hai ga China da America dagi na kut bagi ranking number 1 ta nam gi bi ko aduna noizu
aina haining ise noi sune akoi gi laibak thiba hai batai akoi gi laring matam sida from nursery to MA boktane earning saving investment yaudib mi chakot palam da diloi na bakse it is started from class 5 akoi jo handak new syllabus de yaur ani class 5 te gine ai state ki syllabus committee member ni ka class 5 te gine yaur ani saving kamai tawni earning kamai tawni investment kamai tawni what is difference between wants and the needs akoi gi angang sing nate ahan bo khangdri ba darkar leibna kaino apa mana kaino si khangdri ba ai gi darkar li fruit ama darkar lai suba khotpa gi ani ahum darkar lai effort to ngam da ba idi fruit ahum matang lai bisu yai dina ba effort to ngam da ba aina apam ba fruit me am du lai biyo ne imai pa da kapi je needs ka wants ka ani gi difference lai to ba gi ne ba si basic ne ba economics ke this is the basic ne ba economics ke ado mioi ne hingbuda economic gi basic khangdri ka do ma dum somdra aduna aina khanjabada लाइक से याम फजन अप्लाई तब याब एजुकेशन मौंग चंगजन जे मसागी हेंदो कॉबिनु को अदुगा अमना मसागी मथंगी आरजिन ने रीडिंग से आइना हाइबिनते को से यूनेस्को की अफाव साइकोलॉजिस्ट सिंह पीब पोट अमनी अमेरिकन साइंटिस्ट सिंह स्टडी फजन तौरगा पीब पोट अमनी लाइक कमाइना पागदगी लाइक पाबद क्वाइदगी फव मतम जे अयुकी पुंग मरी दगी तरुक फोक्सिने पृथ्वी का अफाव मी मैम जे जेनस सिंह जे दे आर वर्किंग इन बिटवीन दिस आवर अदुना अमेरिकन साइंटिस्ट टीम मना व्हाई दे आर वर्किंग इन बिटवीन दिस आवर एंड थिगलपनेबा अदा ब्रेन की रिसेप्टिव सर्कल जे para phab khot pa yam nuai ba matam je that is from 4 to 6 ne hari matam je khoi ngam ta hogatri hogat pa kangu na tuition chat kane ba aduna this is my special request no in a morning ji tuition su chat kan larik pa pung mari dagi taru phok se pa ge ding ngan tumu adu ngan hogalu pa ngan hogat pa ngan tumu hak sang su phei nungdang baro matum pung ama bok thabuk to bi mota mapan da tara da tum thoga pung mari da hogal sam mani dana ko adu ngan tumba ngan hogat pam di yauri dana apa habit ki manung da ma ko aduna sigi ayuk sima kaurnu ko from 4 to 6 से मसे 100% लाइफ पाप द काने बा from 6 to 10 से 50% खत काने बा नुंगदिन ग नुंगदांग से only 20% खत काने बा अदुना नुंगदिन दु कोचिंग चकरा ट्यूशन तो गरे यारे साना बजु या साना दब यारो इमाय पाय मतेंग पांगनी बुबो पुपु की थबक कई कई लेबत तो बिनी कगिनोदा IQ ग EQ ग अनिमक से पुन सतोइनी ना लाइक खतना IQ ने यारो इमोशनल क्वेश्चन जु इमुंगी कई मयाम के थबक तबदी पुरकदोइनी अनिदुना ख्वाइदगी मपुंग फाबा मी मोइदोइनी अरे सिगी नंगी होजिकी लाइक पाबसी अदुमाइना पाबसी am फाइदो नुंगदांग जे यारेगा दिना आइना नोइदा स्पेशल रिक्वेस्ट म तौनिंगे बको पेपर खुदिंगी बोय जे तोंगाना एक्सरसाइज बुक से थमेदना अदु ओजाना ताखिबा क्लास से हल्ललगा युमदा नुंगदांग इरगा सानो मसी ngalingedi class 7 8 ge horomaba 10 12 loirabako hayeng competitive exam ma thabada mating ting oibjani maramdi noi competitive exam ge prelim do hangise class 6 10 12 poktaneba mains tan 12 matha hangibe wane bako ada masi tohninge masi ta yamna laruur bu pahaningdre aruru budi ayuk pabiro chimpha pu bu kawoi punsige thuna ju phani sigesima leire reading the ko aduga larik pa matam dane kaidongaida makhaga awanga ongenu art ki gravitation shock se noina brain work to kan da khang da wani always shock to ne pok tangai ba ngang no wanda kapido shock to begine ba aduna sina brain gi saruk su khar mangale na anuba russian scientist in russia gi ngang singdi made in maternity na samudra gi singda ngang loi poksale ba moi ising pokpe aba jaga am thame ngang pokpe aba lumul chaba web leitaba ado south india da hojik tap ta experiment nam tawnari ko angang ji singda pokshan be ai aduna awang ga makha ga olano ba ko nong poka nong su ko olo adu khong je art karin le hin gno art karin le hin da ba aduga right thang ba table je pot am ta tham da ba sit nalan ba aduga not against the light thonong smile le na ngali kana thonong mauna lai pa ba taw da ba ko
bulb thamage paba tawdaba tungdagi loi lahanba se aina haibirate ko World Health Organization gi thuna UNESCO de directives biraga angang singda khangalona hain noi gi 45 minutes period yeri se noi pungama higher secondary year mani adagi college gumba adagi khoi gi kanoga di university ga pungama moidana se sizu UNESCO directives neba lai pa matam na pungama lerga break naktang lai haise continuously pa ga noise akhoi angang gi pung ahum pa re ga haise toxin nei neba pungama den pharoiba atai du di mangdalang taro lai bone phatoga khoi ne ma ga taro da chat pa ga tau lai bone ba khange ba khadrak ki wane ba ada pungama mamse hek pa loi ga thole na imagi babagi ka ya awat pa yang ba pupu gi phiron phodok pi ba iboki singe khon bi ba ko ahalaman sewa phadena to moina pi ba blessing je masi lemna sumang mangoi lai pham sam ni pan khoramadagi moina pi ba borne hen bane ba iboki buboki makhong tigi nami ba inkalakpagi lumbu lumbu saba nangi na khuchina khuiraba ahanjingi makhong tap tap pairi ba nangna bu phawd ba hona bro noi di huji am tawdre akhoi di tap tai namai ni adon bor je te kindang ei piram bane yenda bra aduna sigi reading sima kaur nu ko ani suba arjina ne recite adu pose repeatedly ngang repeatedly higher simba bu jam ti bai ko recite sereng ti badona ai metric ke kai ge noi ge akhoi ai kai ge adu por hosi bo pa loi hai bangam akhoi thai de hanjan jan hai jam tor me oza sing ling jam bi ji torong ani hosi ka ngang le su tu dre parikha re sum ire puda pat au tat pajum yaw akhoi na ngasi bo kaw dre noi na parikha da sum iram badagi kaw gre ju ya bre ba repeatedly ko recite to ba ngakhtang itomda leba matamda khong ham khulam matamda sangma matamda to yam nungai bne akhoi di cinema inge da thaina sum ningjeng bode kaw giduna yumda laga amone yeng ba yawjan recite ko akon bagi arjina ne review haibadi min paide iraga paga nga ta ai yadon te kano ai gizu cross checking to busangi khanda busangi thi busangi ko kari gi noida noi 12 phobgi standard hangi ba parikha sidi understanding ga knowledge ga yengba khatane ba aduna ne what hoyar his hoya adu du hangi se sigi mathak langkhat khradi hayeng competitive exam da khumi je theory interpretation observation recommendation conclusion simai ida di mark subang thangoy ada nang na review to bagi haina busy laitradi kamaina nang interpretation tawdori kamaina observation tawdori kamaina recommendation pidori ana hoji tegi hauna chumna pa base it's very important ga an review to batamba film mate ngasu nangi mot pi batamba lila mate ngasu nangi mot pi batamba sareng mata par su nangi mot pi batamba workshop ka dum khana tho zone kids ka dum khana tho pai ka se review sigi mawong sida larik paradi akhoi se larik parak pak kaweba sigi framework universally yaraba accept or bajita padragadi kanadi ko aduna loisilpada aina wari ma liraga mu loisinge china gi angang gi wari ni ko china gi angang gi wari jili dingai da amuga hainingbam lei ko akhoi gi manipur gi nupi myam chanura myam noi le sabi myam se yam tangi ko khoi gi di khwai di tangja bhai tar maram di akhoi gi india je young India hai se te ginate malem gi oine youth sing je 50% yo amte yarok treba china ba only japan khatani 50% ni kitang henkali se akhoi gi 65% aduna noi myam gi skill noi myam gi hold this magi abilities tap to bunga magadi ko India will be the golden peacock in the world malem di India se sanai ho koidori PJB lamyam tanabada chai chong boba tanabanga moina predict tawna an akoi amta mangbe ade madui manung da manipur na moina maru oigre kai gino da khoina khara sakhatna leijar pani na ko ada noi talent sing du sai honorable mantri na bado akoi gi angang sing talent si this is wonderful talent this is the lady angang sing am ke hele talent am leis ngasai gi isai jagoi thang hai mi am di yenguna ha kana na bo dumaina mi ni pado ni pudi na phasai ko adu budi ko ja suraj gosami le iduna ko
इंग्रब ओजाजीना खतख्रब इसे हम सहली ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄ ꯏꯁꯩꯒ ꯁꯛꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯩꯂꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯅꯅꯦ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯏꯖꯠ ꯀꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯃ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ada academic career kind of nainerisi ada adugi lambido adu chadalaba nagi career ki damakta ne kwai maru oise put ani kitani ko interest ne talent ani se understand to godaba noi si chai ji to go yara bane ai isai se buzi am interest le ba ai am pam jai ba phone ya da di sai se ko te ada talent le to bagi ni ai na pam su ko aduna doctor ma pare tamaninge ba interest ne ba angang tu doctor tambah ya bagi talent ni berang di lain juga di tamal loy tu benda. Aku itu always talent sih yang kita punya ko interest kalau ni na. Talent tu nak kan ada interest tu you mau kita in kita ini apa. Aduna aina isor na pirakpa malam kita lagi pa IQ makan nipal sih mana dah mas suai tadi jawab tu benda isek pa. Ado khangdu kan ya. Ado kita talent tu. Ado dah nang saya kerja kathok pa है terkar devotion kita. Life tu pa. Saya sitar pungiba, jagoi sariba, hang haiba, angan singdo, mai mama pa singna, mau na user pa IQ tu, koi na tahun bagi lain tam mai tu ni ba. Aina lain yang ni nga lain sup yang daba taman daba, kita kaya nonton dia ure kubi ba, angan tu lain tam ada suara. Musi kerba ini ipido, lain na halaga, hailer kan madu na suka tana, doctor urus suka lo ini. Engineer was just super low. Kaya no, masagi pok dia usaha pa IQ do, untuk begini. Ada parents na apa manipuri ang numay tayo na simpan mo daw. Angang sila lagi pamagi mama fubi. Ima naman lagi kahit hirap mo na macam pa do, computer science tamba, masih BCA tamba, mahal ni mo. Ito ay di ba angang lagi tamba tu bisni. Kini inang nasa BCA tu itu. Tamu lain tamu lagi. Okay, pero imi mo bi kung ito yata dum no. Ado ay na tamning se talent ka interest ka nito talent tu yung biro. Adu hek yaw ba dum to biro. Adu ka ako'y sune. Manipur da layak pa hingbang amoy ga haise. Kai de hingam nege. Manipur da yum lak mga khare na lay ba. Yum lak mga sida ayek pa lay kana thiek kem ti mo. Ayek pa lay thiet pa ki chadabi malay di lay ani ni da thebi pa da lay lak tara ne ba. Lay lak tara du Manipur da lay pa ni di inak kyam khun ga doi no mo. Ngoy kyam thau phang doi ne mo. Ai gi di mari mga thiele. Ako'y ju khare tawgdaba mayam tawgdaba lay ba. Ada isai sak pa su ngai re ne. Ako'y khulang se di am phan se ba su me ba. China gi moi gi yum gudngi photo thet pa an khulang se sak pi lai ri ba. Moi gi khulang se du ako'y gi maitai maronda moi gi surdu haipisu mane sahi anium changa practice toroga moi gi national concert to da Manipur da gi Chinese gi folk song saksake isai hom present to ge ga ib kan da flight pisa ka lo putho la ni chalu ni sakai ni pisa kyam phang ka de ho Shanghai festival ki Japanese ki drum thim ko du lupa kya logi ge ngo akoi di isai se na ngang phubi doin lai ye ke da ta we da phubi doin akoi je beran mama pa me je pul ga ne hai de aduna talent tu yengo aduga nangi interest to aduga loina raga chalhalo adu China gi wari du lirge ko China gi yam nuai ba wari macha ma ina pa ba mapaji nam khunba ko ina khunba ji da mana ma ji ina khule jam khanganing ba haitar ada macha nu pa ji ne zuya ya da ina khule zuya ya janing de ba ada nong madi mapaji na macha je khungang da lomi sinni myam le pham da le hele ba numit tara ne mai mama mapaji kyam ina khule je khang na ba na ai numit tara ni lor ga mayum da pore breakfast sami na da hai ba ha tam da we akoi mung ji na khunro ga na ada masa nu pa ji na yam nung sin hai ba baba yam mun taw yam bajabani baba khungang gi imana ba sing do aduna ne moi gi lampak tu da hui
yakai muka sanami na hoiba akhoi gi na hui ama khak tangro makon ama leraga au pizaraga UA hui ju moi bari di helisin akhoi gi di swimming pool ama lei masida paisa nung cha thada dana machu ga tawdana sida iroiraga khoi ji ina khule na pongjeba khungang gi angang sing du di turin na sana hoiba iroidana adagi nga phadana mangbi tanadana sana hoiba turin ji dingam khai leite pakpaju sangbuju siju moi heli sini adagi amana check hai ba check yum sabada lei ba check se masina thabak ani tawi ko wall khaba ma thong saba ma wall bu khar dine ha mi chang kanu hai thong bu sar dine mi chang au akhoi ju sat ke hai akhoi gi di ina ko khuladi check bu loi khajali huijaw loi mi chang dana ba moi gi de dumain tawti moi sambal lam ta khade check lam ta khade lei su tharaga sambal khai amaga amaga loi phaunai hingjang lanai siju moi ne heli sine adagi electric bulb se leiteng atang ma ha po khoi pongjei moi gi na numidang hoi ba ne sumang thop kanda tha thwa mi sa pungan ngana thui siju moi ne heli sine tha thwa mi sa udaba swaida lam yam layam ni ko yum ji wang inkhan rak ta ne tha thwa mi sa udraba kabi ga woi dok jan aduga akon bada amaga hai mana ko akoina numit kudingi freeze dagi lok thoga chariba hai hingjang na pije masi moi gi di khudak te he chai moi dagi akoina leiraga saba juirameba aduna khungangi imanaba singna ina khunba yam heli akoi dagi adumaina noiju hayeng matik sar kanda nupa macha na officer oiraba acho sang oiraba khungang dagi lakpa jingse imphal da yum wang sare adu mama pa duna adale hore mai nupi ga muini sida leire adu nong phadok parents day numitaga yaw chat pe yawriba madumaina noiju ne hayeng matik sar kanda khungang da leiba noina imphal da hingol leiraga ima ipa ga pije da bida khoini men tana leiji kana takno don't pursue that sima haige aduga pungloi loibada China na khwaidagi chakhot khibagi maramse mogi le sabin oile mina research tawba ya ba toraga konudadi kari toramage da le sabin oire me na fain butori kamaina moi le sabi jing di ko kana gum nu pam chana propose to buse condition ahum pine ba number 1 masagi on flat legedaba number 2 masagi on car legedaba number 3 nupi du ga maga marai na ba nupa du ngamudaba adu na tringai China da nupi da nupa am to propose to yade aduna pakhang masajing se larik pa na sentani loina magsi equator kaneba sagi matik sana na ba akhoi gi di akhoi nupi masajing di director gi masane bu hayadi number 4 charasu good hay magi nakan gi situ da phangma phangjradi punsi mahi ya legaina adu tawbe yade leigi lahidi obulsta legadabni lei khawta ko nungsit ka sitpa jida ngoksin nadana laina da puthokpe yade ko solong is puthokna thelaba nemna salaba khoimu masa segaiba mayam lehi chukhineba wang sat kadam chingda sapi u thambal ga dugi type ta ko adu daga pairak po khoimu dudi chingjong na pomdi yarek po khoimu khwangjing mani sum jawjan ngarung ngak tuini aduga tinajabadi laibu yam phai ko punsida nophet toro hingadam aduna maram moksi ko hojiki ngasai dagi hairiba mayam singa pina chapiro personal philosophy layu self discipline lairo aduga larik pabada tambagi wan thuksi khangna chatsi ko adu lakadoi ba parikhada ngasai akhoi director nasu education mantri nasu yam pamjabado science ta arts ki budi mai horene science tu mai kitang hauji ko kanna honasi matam leiri ko aina hoji haijaba mong dul lai pabiu soidana phane khali kanna honasi ko adu mai pak pai baje smai bani the success is the widow that is the nangi shadow of you success is the shadow of you each of the individual always associated with the shadow ko but if there is no light there is no shadow. So you have to go towards the light in order to make
clear in the clear of your shadow hai mai pak pai se aigi imini aigi imi ga loina daba matam lai ponte tobudabu mangan phangdadi imi tholoi adun imi ji thon ge di mangada sum sanghan da ko adun mai pak sin nga konara lebani hona je kan ko uja singna tak pu mun tabiyu matam mangal lanu matam leitre lai tu hujikit mai sang nai na pabiyu adu khwai digi maru ba ahum ko drug addicts ne mobile addicts ne romantic addicts ne ahum jidagi 12 loidri bodi thado na bohana je drug ti punsi ki charoi ko adu romantic river di you have to departed from the romantic river ko that is up to 12th class college standard bukti togum je maram di ai ngon da nungdang puni pan matung da torbo nahe da kaptra torbo satri satri miyam je kari boki na te drug addict nong tabu torokte ha kaina rega launa rega du ngakte ne ba lai pa bi yaroi matam mang ni aduna college standard yodri bokti ai darkar laite ba phire ba lok se ko aduna romantic addiction do aude kha lap thok se no phe toru mi am je idik oi ba yaw man ba yaw ko thank you very much